Yo ebusia for ye makwa baba attention TV. Said ye munim no se ye tena te say ya na eye sunsum nsem kwa ne de brem edin ameje so ye eja so moa. Said de bia ye tene ye bia te say wo ye driver ni na sa wonam na sa okoto enkwanta nan say bridge bia e wo sa wo bo aben dent na wo say ba ne sa ye o kasa bi nu say ukodu bebi na wa mbo aben a embia bebi mpo a wokono embia wonti mankodu inti ende said e ba ne sa na eye ama adwendwen beto ye so ye nti ase de nti na wo se ba ne sa uni meso minim wadwen kyerɛ se meso ma dwen kyerɛ se e ba ne se enye obi a wadokoli wo sunsumu nsemu no wakyerɛkyerɛ mu ne ate ase ne esuesue mu nti mensa wo mra metwa mo ho abayisi a menko we bia subscribe na like me bayisi a yo busuafo said me kai no manche maba me ban so dem nkwa na mbae me ni openi kese a obekyerɛkyerɛ ne yate ase enu ti nam de ba openi kese ma akwa ba meje so ma akwa ba TV so ye hu ache me da simi ho said ye de bia tate no ye ti say wonam wo ye driver di na wonam say bridge so nkwanta na ukodu so a o so oba ben de nti na wona e wo say basa yo me da simi me nchia motifo attention TV tiefo ene asafo manyina me nchia ho na mami chia me papa na me Tvgh akabo the third. Okay. Na mami chia prophet Amaya Church of Pentecost. All right. Papa nya me chia woni nyuma pa awrade de waye. Am say nsemo amafa baye nsemo mudu. Na amafo ye mpese ye bedi no kore. Ena mami ka no kore we. Okay. Asofo nso mfom so we fi ya asofo. Okay, asofo ya. Yeah. Okay. Na ye mpese ye be kire sunsun nsem no. Ena ye so ye be kire nso a ye ton e de manipa. Nti de bia na ye sinya mati ase. Kane no na wo ye driver ni na wo tukwan. Aben ne nti a aben wo ka ne mu no spiritual kiss. Na me call India. Me ko sua nyamba bi yo ho. Me free India Mumbai, the capital city of India. Okay. And I call one city from Granada. Okay. Granada. Na cases na ko nyina no. Abenya sabi ekita mano de pa. Abenya mutumbo wata prr na amo konso a ye flower any entrowa meko any bidie. Okay. Ni ene meko tintin meko dwan wan hihye ni nyina ne senka nanim because car nan kasa wo de nante na anadwo no awohum bebere pie a won soso kodi omdwuma obi wa one ne magu car kwan mu di agro ebi wa nsuo bi ene ne ma begu kwan mu ebi wa danchem bi ne ma abegu kwan mu ebi wa ha atiamframa bi ene ne ma betena kwan mu okay ebi wa ha awohum different omo pie na ukotu form so a wanya kwanhia wo hwe mehwade bi free Granada okay to Bangalore a very big city very beautiful city okay India Bangalore okay I wanna ukwa Catholic church na ya akasi na omono nsuo wo city ni mu pa bebre fa nsuo okay na abedu ba bia no mo ya rituals e de ba nsuo no enti kwan no say and namabotamu monkeys, elephants, and so as jata sebo and more different okay but yeah kokwana so kwana wa usimwa I think you spend about 3 days on the road okay as well to Bangalore na uhwe spirituality a omo ye okwan mu no na nka se ne omo siten no yo ba bi kura odu a awi a ye hwe yeah eba be si from na ye court say moja na almost spread kwadu emo and so on na me hu say spirituality is very important but Ghana for as of on the iska ye ton oh they be an quote John chapter 2 verse 3 Matthew chapter 21 verse downwards so na yo mabano enti bibi ni wa yeso betima ka say akan homa etinum enchichemu nsia ebia Bishop Commercial ma be ye sunsun nyuma na sa bible no ye dia na da ho what do you say
enchirima amba ma bekenkan because nyama Peter ye James Jeremiah no nyina ye no ye ka nti na ye kwa ye chi asa nti sunsum nyuma ya de a se wo ye driver na wutu kwan a adu ba bi kura nya benko a e se wo saw light na wudum no what I say your baby a wudu a nya ben you don't have right to play home papa no wo hwa wo ye obi a wo ye sunsum ni pa be se wo e du nti wadum light na waso eno ne ade ahonhom no hwehwe anya ben so ara se mi wo nsuo bi wo uko mi fia nsuo to a nsuo pai fia sasinim na sansuo no oba ne ho ofe pa ope shine tade ti one day mi pie me ko baby me bedu fie around 12 to 1 o'clock na 10 minutes to 5 minutes to 1 o'clock na me ba no na me hu se obiti blog bi so na aisen kola gunu atare omu nyina hye shine ntimi a me yesunsum nipa no me hu se we enye nipa eye honhom enti me saw me light na me dum no me saw first second third na fe bibie no sorry ye no twen ho na mbesi ko fie nsuo no betimi ato rochi na eba no nsuo no be pie ebe yi amana kese asa ho nyina ntimi nko ntimi mba be ono awia na wasa to nsuo no afele ni nyina nsuo to a na san fele ho nyina obeka se hwinsi wo hoye nti ba bi sa wuduo na wa mba ban a wo ka beka ho nti bi ka kire won mu kita ka nyina se ne yamaka yedu anaka no nsuo ne mba di agro wa ha wow mostly bibi ti say moving artists ne ade yom kotwa ebi wo mko nsuo no omko hu oman konfo no na akwaya amamre wo ya amamre na ansa ebi wo kra one ne ma na ewo mu ene se mo ma sere se mo be ma de no onu tumi pie one ne ma ni pie benena mafo no recently esamankasi ube wura esamankasi kuruma betwa bridges wa wura kuruma sansuo no ye nini o ye kese pa anadwo no krokmo so otwam a wo ye ka wo ye hwan obegina ati se wasi nsuo ma wie asa watimi abo aben ansa wako eguso ho up to now ewo ho enti so driver for se nke betimi ni o makasa nyama bebre na driver for kum wa ma be wa ye mistake when num light one so or the highlight ne nam or the atu huhum bia ni anye ne de ukọ kakra pa we pia ka na to fam we nye we de date na me koye sa because bible na ka say onyankopon se munnu asasosofo otwease ne mo abetena mo mani na ho so enti se we wadwen se media me kristo ni nti yenya bible na usuo bi na atwera bawo unsu kromadifo obetima twero bible afom ho wow oh aya se Paul say anka betumi a ye ware baako anka unhwere so ntumi kura atena ba bi dwen ho Paul no de bia me se me ne Paul wa problem so what I say aya Paul no odi ni nkomo okay hwe ne betima ka che se bo mu yetumide enti sabi una so ho ode kwanti du be makampa onfo bo ma mo territory one day me ko be makamp na me ko hwe madam so je ni pani bi na ya ko sabi ni so mo nche slippers ko be makamp okay me do inside one mama nwuram ena me ye mistake ko twa du be makamp won ye triangle bi wo ho eye 10 kase roundabout wa hwe baka sanye roundabout no mo di gate ato nti we fi say ho yo bi fie sa ba ko fa gate nanim nti wo fa sepe wato mre do ba ko to guy room wow enti bible say emfa Caesar de ma Caesar emfa Kaiser de ma Kaiser be ya sofo ya ye na wo fie ahohom wo ho na nko ho wo ye nuaduane a men kodi menye sei nti yankasa ye discrimination atutu ye ntem nti enam kra men mo aben wo ko no enye papa enye sei enti se wo hia ahohom bi no e stubborn a obepia ka atufom no matter wo ngosra ukita yantia na me se be 8 years ago sofo mua ne yere
ekwa yie omo ba kwan mu no menya accident ni yiri wuye onu su wuye atin say ye check internet so be hu atin 8 years ago ni wow am say 2016 o say 20 there about no omo wu flat D4 pa na yire reverend minister oni ni nyina wu ka ne jam omo enti mimi hwad ni dem se no won twa fa honhom bi so kwan so ye won so bi okra wo baba na nam enam no da kwanim wo be fi so eye nam no ena no abeda ho eye nsuo ni ba so eye nsuo ni ba enti wo de ne se wo to bu ase ba ban fi se nya na watam de akoto nsuo na wo ko ba bi okay ba wo aje so we de mi twa fa so a nsuo kra to a wo be ko no na se nsuo to beberebe ni esoro ba bi na adwene egum amoko bisasa adwene ni firi hefa wow ye beka se fi soro na aba tumiye wo ho tumidie wo ho enti esi ya tia se tumiye ni tumidie enye baako yo etiefo said odifo kan no tumidie wo ho tumidie nsuso wo ti e besra wo se wo ye driver ni empo wa na ukita wo car na wo tu kwan especially Accra Kumasi Accra Takrade sa kwan na a very dangerous road enti esra so odu kwantanan odu bridge bi so hwe ade sa said odifo che no enye abenko a obetime dum light no na wo de aso na why na said ye onkofom na wo nso bebi a wo kono wakodu pepepe enti odifo said ye wo cheche enti den na wo say ye so e driver ni a apart from abaning light no den bi mama ka no kure bi nchiro okay onim say asofo ya bible to say 2 ni di kumemes cars na hwe fom no fa bi asofo na ye sacrifice oh really yes wow obo say car mu ana ni nyina hye ayo bi sacrifice oh they penny ni bibi yes ba wonim nyansa na wutu car na wokona wo ye wo pay homage wo kwan mu a wo de ani die e ma setting protocol bi a yetumi yi wo film what I say pa but asofo ya bible to say sekan ene ye de wo nti nyankopon Yesu Kristo ne miracles obeye no aya twegu bible mu adifo miracles obeye twegu bible mu nti Yesu ye ntimi nye bia na ebetima bi pa mechanism farming abrofo no ba mo de tractor na eye nti ye de sika na ado ama yensema ya chichi nti uchi akora nya kono nti nyame adwuma no ye bekoso aye ne raw saa menkasa obi nkofa busum bi mechemu but ye bekoso aka no kura kire Kristofo a Kristofo mpa de ane bo ofo amopede ne bo ode ne ane bo ofo so de koma Kristo ni onyi ni achi se ne bo edin na de akoma ne se we say na tie nti etwase ye ka no kura kire ayi nipa tie ase sunsum sam ewo ho tumidie ewo ho eni tumiyo enso wo ho ewo ho wow because tumidie ni ho a sunsumyo eni ho wow so what I say enti say mi say ema ye sika om kan ho sabe pepe but ye hu ma so hwe anka oba bia no be manya sika oba ye honhom okay oba ye bosom anka ne panta wa sha na pa na be ye adware no fa 100 cities 50 cities for man say fa bom fa to we sebu sika wo ya driver ni kura du ba bia se wo si fam okay na wo hwe sagu fam anade